sakti. Cuman sapu lidi. Coba aja, coba kan. Jadi nih sapu lidi bisa dia sakti. Bisa bikin dia sakti. Ditabok gitu. Nah lu. Pegang. Sini. Neng. Tenang dulu ya, Neng. Tenangin. Lu orang sakti ya? Hah? Ngaku deh lu orang sakti. Hah? Lu ngaku lu orang sakti kan? Hah? Ngaku lu orang sakti. Hah? Ayo, ngaku cepet. Cepet. Tinggal 5 menit lagi cepetan. Sakti. Kan sakti. Cepetan obatin anak gue biar sembuh. Punya juragan, palanya gundul. Udah dan, tenang aja. Bentar lagi anak juragan sembuh. Sembuh ya? Iya, betul. Sumbernya soalnya di sini nih. Apaan sih? Sumbernya di sini. Bisa bilangin. Apa itu? Anak juragan tuh kagak sakit. Oh. Pura-pura. Oh ya? Pura-pura, Neng. Ya Allah. Pura-pura. Neng, lo jadinya pura-pura. Lu kenapa begini kok sampai bohongin mak lo sama babe lu, ha? Iya, Neng. Abisnya babe pakai segala ayah dijodohin sama hantu juragan. Udah tau ayah kagak cinta be sama tuh anak juragan. Ayah pada demenan lain. Kan babe mau nyenengin elu. Tetep aja kok kagak cinta sama ayah be kagak bakal bahagia ayah. Tapi Neng, sayang jangan gitu-gitu amat apa Neng. Nyak jadi jantungan Neng, Nyak sama babe jadi berantem gara-gara Neng. Coba apa mau kawin lagi babe lo. Kenapa lagi nih? Kan ayah juga bujangan nih Gan. Gimana kalau anak juragan jodohin sama ayah aja Gan? Oh, lu jadi mau ikut kawin juga? Sama anak gue? Ya, lu gua jodohin juga ya, lu kawin ya. Tanya Nih. dulu Bang, Neng mau kami dia? Udah kagak usah ini aja nih, nih jodoh lu nih. Mari kawin bareng-bareng, terima kasih.